Twongeye kubasuza abakunze mu dukurikira ku mirongo tuberekanizere ko mumeze neza cyane murasuzwa na Fisto da Silva akaba ari Ganza Info akari YouTube channel igenda igaruka ku makuru kugenda atandukanye. Reka tugaruke ku makuru kugenda agarukaho n'ibitangaza makuru bigiye bitandukanye. Reka atunyarukiye mu gihugu cya Tanzania tizeri. Mu gihugu cya Tanzania murabizi ko ku munsi w'ejo baramukiye mu matora, gusa abatuye mu kirwa cya Zanzibar bari batoyeho mbere y'umunsi umwe, ariko abatuye mu bindi bice bya Tanzania bagiye mu matora ku munsi w'ejo. Amakuru ahari nuko amatora ari kuba mu gihugu cya Tanzania, umukandida umwe ari uri kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika ya Tanzania, akaba ari we bita Samia Suluhu Madamu. Rero amakuru aturuka hariya mu gihugu cya Tanzania ni amakuru avuga ko internet yamaze kuva mu gihugu cya Tanzania. Ngo bakweho umuyoboro w'itumanaho wa internet, abantu bakeneye kuvugana n'abantu bari mu gihugu cya Tanzania biri gusaba gukoresha uburyo busanzwe. Genizi ni rwa rubyiruko rwavutse muri iki kinyejana, aho rero ku munsi w'ejo amashusho yagiye hanze nubwo byari bigoye, yagiye agaragaza runo rubyiruko rutishimira uburyo amatora ari kugenda ndetse n'ingamba zikarishye zafashwe n'uyu mu perezida wa Tanzania Samia Suluhu, aho rero yatanze ibwiriza yuko nta muntu ugomba kurenza isaha 12 z'umugoroba arimo agenda mu muhanda, ndetse akayanatanze ibwiza by'uko abakozi ba leta uyu munsi bagomba gukorera mu rugo, nk'uko amakuru dukura mu gihugu cya Tanzania agenda abigarukaho. Runo rubyiruko rwa Genzi ku munsi w'ejo rwagaragaye kuri hoteli y'uyu mu perezida wa Tanzania rutwika ibikoresho by'iyi hoteli ndetse n'inyubako, rugaragaza ko rutishimiye uburyo amatora ari kugenda. Intandaro y'ibi ngibi nuko amakuru aturuka mu gihugu cya Tanzania atubwira ko urubyiruko rutishimiye uburyo Samia Suluhu arimo arayobora igihugu cya Tanzania. Mbibutsa ko uyu Samia Suluhu yabaye perezida wa Tanzania nyuma yaho uwo bita Pombe Magufuli apfuye atarangije manda ye, hanyuma biba ngombwa ko Samia Suluhu ari we ukomeza kuyobora kugeza igihe manda ya Magufuli yarangiraga uyu mwaka, bakahita batangira gutegura amatora, ari nayo yagiye ateza umwuka utari mwiza mu gihugu cya Tanzania. Ni ibintu byaciye igikuba kubera ko ubundi Tanzania tuzi ko ari igihugu kigendera kuri demokarasi ndetse n'amatora amatora aba mu bwisanzure, gusa abantu benshi batangiye gucika ururondogoro ubwo batangiraga kubona amwe mu mashusho y'abaturage ba Tanzania bari batonze umurongo bagiye gutora ari bake cyane, bari bake. Umubare w'abagiye ku isite y'itora wari muke cyane ugereranyije n'umubare wari uteganijwe w'abantu bagomba kujya gutora. Amakuru rero ari kuvugwa mu gihugu cya Tanzania nayo ngayo. Mbibutsa ko kugira ngo ubashe kumenya amakuru kugenda avugwa hirya no hino ugomba gukora subscribe kuri Ganza Info. Nge ni Silva, tuze guhura mu masaha ari imbere. Bye bye, Imana ikomeze ibarinde.